дуруд бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. имрӯз 26 октябр ин мавзӯъҳоро матраҳ хоҳем кард. дар Тоҷикистон гирифтани қарзҳои хурду истеъмолӣ бахусус аз ҷониби муҳоҷирон афзоиш ёфтааст. иқтисоддонҳои тоҷик ин равандро мояи нигаронӣ медонанд. Документацияш аввалаш осона. Ин хеле осон. Таракиха ҳар моҳ кам меспурид, намефаҳмида. ҷанҷоли давомдори замин. Як сокини ноҳияи Балҷивони вилояти Хатлон иддао дорад, ки боғи обод кардаи ӯро мехоҳанд нобуд кунанд. ҳаминҷода 70 та ниҳоли савзе ки пеш шалакайҳо нау қадарӣ буд мана ина марҳамат баридан дангал кан ба гирифтум бурдум ҳо науҷа талшон кардум уна. ва гузорише дорем дар бораи ҷавондухтаре ки дар ҷомеаи суннатӣ ба насли наврас рақси балет дарс медиҳад. В этом году приехала, было сложновато. солҳои 2011 вақте ки нав ба Тоҷикистон омадам ва аз рӯи тахассус корро сар кардам душвор буд. Нуршед Машрабов, молики Корвон, бозори бузургтарини Душанбе ба мақоми вакили Маҷлиси ноҳияи Фирдавсии пойтахт номзад шудааст. Маҷлисҳои маҳаллӣ дар Тоҷикистон ҳарчанд аз баъзе имтиёзҳои пешинаи худ маҳрум шуданд, ҳанӯз маҳалли ҷамъ омадани соҳибкорон ва фарзандони мансабдорони ҳозираву собиқ мебошанд. Ба гуфтаи огоҳон, фарзандони мансабдорон ва соҳибкорон талош мекунанд то дар Маҷлиси вакилони Душанбе курсӣ ба даст биёранд, ки як далели наздикӣ бо Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе дониста мешавад. Нуршед Машрабов фарзанди Хол Машраб, раиси пешини ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. طبق اطلاع بانک ملی توجیکستان در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی مؤسسه‌های قرضی به مراتب افزایش یافته است. اقتصاددانها این امر را مایه نگرانی دانستند. میگویند نشانداد مذکور بازگویی به پس‌انداز ماندن ساکنان توجیکستان میباشد. فعلا بیشتری از بانک‌های توجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه‌اندازی کردند و جزئیات این موضوع را از براد یوسفی میشنویم. бонки миллии тоҷикистон хабар додааст ки дар як соли ахир пешниҳоди қарзҳои истеъмолӣ дар кишвар аз сӯи муассисаҳои қарзӣ 80% афзоиш ёфтааст. бонки алиф дар тоҷикистон яке аз пешсафони қарзҳои хурд ба сокинон аст. қарзҳои хурдро сокинон асосан барои хариди ашёи рӯзгор, фанновариҳо ва техникаҳои маишӣ ба даст меоварданд. В сравнении с предыдущим годом сейчас более спокойнее в плане. در مقایسه با سال گذشته حالا وضعیت پاندمیای کرونا ویروس آرام‌تر است. سال گذشته همه چیز پایین رفته بود. ساکنان مشکلی درآمد داشتند. مغازه‌ها بسته بودند. آوردن مال و محصولات مشکل بود. همه این به قابلیت خریداری مردم تاثیر گذاشته بود. حالا همه این به طرف مثبت گراییده است. حالا بانک‌ها در این مسئله فعال‌تر شدند. ба фарқ аз дигар бонкҳои тоҷикистон ҳамарӯза дар алиф бонк шумораи зиёди мардум ҷамъ мешаванд, ки ҳадафи аксар ба даст овардани қарзҳои хурд барои хариди молу маҳсулот ва ниёзмандиҳояшон мебошад. ҳарчанд барои ин қарзҳо то 20% фоидаи бонкро дар кӯтоҳмуддат пардохт мекунанд. Документацияш аввалаш осона. баъд хай фоизшам паст ки бошад, мақсад метавонед ҳамин чизе дастрас карда метавонед. ин хеле осон. Таракиха ҳар моҳ кам меспурид, намефаҳмида. аммо иқтисоддонҳо афзоиши гирифтани қарзҳои хурдро бозгӯи коҳиши пасандози сокинони тоҷикистон медонанд. феълан бештаре аз бонкҳои тоҷикистон пешниҳоди қарзҳои кӯчак барои сокинонро роҳандозӣ кардаанд. 23% всех совокупных доходов поступают от 23% درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است. بحران اقتصادی، تحریم‌ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب‌ها نیز وجود دارد. Это пандемия, и другие причины тоже существуют. даромади умумии хонаводаҳои тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ дар солҳои гузашта то 40% ва ҳадди ақал то на камтар аз 30%-ро ташкил медод. ҳоло бошад худи муҳоҷирони меҳнатӣ бо сабаби боло рафтани қимати чиптаҳои ҳавопаймо ва тезтар ба сари кор дар муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштан чунин қарзҳои хурдро аз бонкҳои тоҷикистон дастрас мекунанд, ки як сабаби дигари афзудани шумораи қарзҳои хурд дар бонкҳои тоҷикистон шудааст.
رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. ساکنان خوجند انتظار دارند که شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان در 5 سال دیگری رهبری همچنان رابطه‌های خوب با تاجیکستان را ادامه می‌دهد. مقامات انتخاباتی گفتند که شوکت میرزیویف در انتخابات روز 24 اکتبر بیش از 80% رأی مردم را به دست آورده پیروز شده است. فرزان محمدی در خوجند از راهگذران خواست که نظرشان را دایر به سیاست‌های شوکت میرزیویف بگویند. من آدم چلاکی حال حاضر این برن وای ازبکستان و پرزیدنت شدگی نبود. کریموف بود، کریموف وای وحشه وای ملت پرست بی‌ترتیب آدم. خیش تبارما همین ازبکستان هم دیم هست. دختر دادگی ما دختر برآوردگی وای ما و خدا انده های رفتار آمدن قدر عقوبت نیست شده برای اگر همین راه شده قدر عاقبت همش وای میشه خوب میشه البته. جمهوری برادری ازبکستان از جهت رشد ساحه‌های صنعت ماشین سازی بسیار رشد یافته است. بنابر همین ما امید داریم که مناسبت‌های اقتصادی از جمله خاصه سودای نزد مرزی نزد سرحدی بین این دو کشور در منطقه‌های ناحیه مسجد، ناحیه کانیبادام، ناحیه نو از جانب جمهوری تاجیکستان بسیارتر رشد می‌یابد. آیا همین کار دیده هم دو تا ریسپوبلیکا هر دوست شدن و بس حرکت کرده چونکه تاجیکستان هم ازبک‌ها هست ازبکستان هم تاجیک‌ها هست خدای انده همه رفت و آمد کرده و همه شادی همه و چیگویم نه از ما با فکر من نقش وجود دارم. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. ساکنین ناحیه بلجوان واقع در جنوب تاجیکستان ادعا دارد که از او برای ساختکاری حجت‌ها می‌خواهند 2 هکتار زمینش را که در آن باغ بنیاد کرده است بگیرند. به قول وی در این بحث منصبداری داخل میباشد، بنابراین حکم دادگاه است که به منفعت او حل گردید صرف نظر شده است، ولی مقامات دلیل‌های خود را پیش می‌آورند. محمود جان رحمتزاده تلاش کرد این قضیه را تحقیق نماید. طور فرمانش داده اومده ایستاده اینجا فرمان داده. سید مومین دورانوف ساکن دهه شفاچشمه ناحیه بلجوان اشاره دارد که این منطقه زمینی باغش جنجالی شده است. با گفته او مقامات با ساختکاری حجت‌ها و به طور غیر قانونی تلاش دارند 2 هکتار باغ بنیاد کرده‌اش را از دست او بگیرند. او در اینجا 5000 درخت پرورده است که 2000ش درخت میوه دهنده اند. حتی تلاش نابود کردن این باغ دیده می شود. همه همی کو همینجا در 70 تا نیهولی ساوزی که پیش شلکای ها نو قدری بود من این مرحمت بریدن دنگل کن با گرفتم بردم ها اونجا تلشون کردم اونا همه همون نیهولی ساوزی که الکای پیش بس همه رسیدگی بود این مرحمت نگاه کنید اولی چرا. سید مومین دورانوف سال 2010 برای بنیاد باغ از خواجگی زادپروری به نام سنگک سفروف ناحیه بلجوان 12 هکتار زمین را تا سال 2030 به اجاره گرفته است. بحث او با شادی بلخی نازیموف که در پهلوی زمین دارد از سال 2016 آغاز شده است. در هر بحث دادگاه سید مومین دورانوف را صاحب زمین دانسته است. هر یک مقامات در دایره وکالت خودش حقوق حل کردن مسئله زمین ندارد. وقتی که حلنامه سود یا که اعتراض پروکراتورا یا که امر پروکرور می شود البته حل خود می‌یابد. اما حکم دادگاه این بحث را حل نکرد، زیرا به گفته سید مومین دورانوف منصبداری با نفوذ آن را دامن میزند. موافق همه حجت ما در همینجا باغ بنیاد کردیم. معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادری عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که این همینجا زمین جدا کنین همون را بتین زمین جدا کردن همون را دادن به اقام اساس. آخران حجتی که از سوی کمیته زمینی ناحیه بلجوان ماه ایول سال 2021 صادر شده است، سید مومین دورانوف را به غصب 2 هکتار گناهکار می‌کند. در این نامه آمده است که دورانوف ماه ینور سال 2019 شرطنامه بسته است، اما اصل شرطنامه از سال 2010 است. یوسف سعیدزاده رئیس کمیته زمینی بلجوان در 2 تماس تلفنی بهانه پیش آورده نخواست قضیه را شهر دهد،
аммо ҳамтоҳои Юсуф Саидзода пеш аз ӯ ба Саидмумин Давронов ҳуҷҷат доданд, ки замин моли ӯст. вале муовини раиси Балҷувон дар ин қазия худи Саидмумин Давроновро гунаҳкор кард. Саидмумин Давронов ҳоло иддао дорад, ки ҳуҷҷатҳое ки баъди дахолати муовини раис содир шудааст, дар он сохтакорӣ дида мешавад ва онҳо ба ҳуҷҷатҳои асосии Кумитаи замин мухолифат доранд ва мақсад ба гуфтаи ӯ аз дасти ӯ гирифтани 2 гектар боғаш аст. амри прокурорай Кумитаи идораи замин ҳал шидагиай болои ӯ суд дида биромадагиай ҳалномаи суд дорем ки ҳамин замин ба мо тааллуқ дорад. баҳси замин дар Тоҷикистон баҳси нав нест. сокинон дар ҳар шикояти худ аз дахолати кормандони мақомоти маҳаллӣ дар баҳсҳояшон шикоят мебаранд. Саидмумин Давронов дар пеш омадани ин баҳс раиси ноҳия ва муовини ӯ Ҳасан Иброҳимзодаро гунаҳгор ва манфиатдор медонад. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Балҷувон. барномаро аз душанбе пай мегирем. Як балеринаи тоҷик мехоҳад бо ҳунараш назари ҷомеаро ба ин нави рақс тағйир бидиҳад. ӯ дар театри Академияи опера ва балет фаъолият дорад ва ҳамзамон ба наврасону хурдсолон аз нозукиҳои балет дарс мегӯяд. ҳамкорам Шаҳлои Абдулло аз кору фаъолияти Фарангиз Қосимова гузориш таҳия кардааст. Фарангиз ба шогирдонаш нозукиҳои балетро меомӯзонад. ӯ аз камтарин нафаронест, ки дар ҷомеаи суннатӣ ба духтарон рақси балет дарс медиҳад. Балет интихоби худи Фарангиз набуд, аммо ҳоло ӯ аз касбаш розӣ аст. ман зиёд дар бораи кӯдакиам ёд надорам, аммо модарам мегуфт, ки балетро дӯст медоштӣ ва кӯшиш мекард, ки ман дар хориҷа ин санъатро омӯзам. ҳоло аз модарам миннат дорам. корам хеле писандам аст. аз он ҳаловати зиёд мегирам. танҳо ҳоло дарк карда истодам, ки чӣ гуна касбро интихоб кардам ва чӣ гуна бояд муносибат кунам. Работа тоже очень нравится. Получаю от нее огромное удовольствие. Фарангиз пас аз 8 соли таҳсил дар Русия ба Тоҷикистон баргашт ва давоми 10 сол боз дар театри Академияи опера ва балети Тоҷикистон фаъолият дорад. мегӯяд оғози кор барояш душвор буд, зеро на ҳама ин ҳунари ӯро хуб қабул карданд. Когда я в 2011 году приехала, было сложновато. солҳои 2011 вақте ки нав ба Тоҷикистон омадам ва аз рӯи тахассус корро сар кардам, душвор буд. зеро назари мардум ба ин санъат тамоман дигар буд. албатта танқид мекарданд ва пасзанӣ ҳам буд, аммо баъд аз кор ва аз ҷониби нафарони бегона ин чизҳо мешуданд. ҳоло бояд бигӯям, ки дигар ин чизҳо бароям зиёд муҳим нест, зеро танҳо ман чӣ гуна муҳим будани касбамро медонам. баъд аз 1 соат Фарангиз дар нақши Шоҳдухтар бо намоишномаи мақоми ишқ рӯи саҳна мебарояд. дар ҳаяҷон аст, аммо ин ки бинандаҳо ӯро интизоранд, Фарангизро дилгарм мекунад. ба қавли ин ҳунарманд, ҳоло назари ҷомеа ба балет то ҷое тағйир ёфтааст. тамошобинон ҳоло зиёданд ва модарон ҳам ҳоло мехоҳанд, ки кӯдаконашон ин санъатро омӯзанд. тамошобинон баъд аз саҳна наздам омада мегӯянд, ки мехоҳанд консертҳо бештар шаванд. рушди балет дар Тоҷикистон ба солҳои 1960-1990 рост меояд. ин санъатро ҷуфти маъруфи балет Малика Собирова ва Музаффар Бурҳонов ба арсаи ҷаҳонӣ шоҳратёр карданд. новобаста ба он ки дар ҷомеаи Тоҷикистон рӯҳияи ба тоҷикон бегуна будани балет ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад, вале Фарангиз мехоҳад, ки ин навъи ҳунар рушд ёбад. бинандагони азиз, вақти барнома ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. хабару гузоришҳои дигар дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org гузошта мешавад. гузоришҳои видеоро дар саҳифаи озодӣ видео дар ютуб метавонед тамошо кунед. мулоқоти баъди ман бо шумо фарду дар барномаи сархати рӯйдодҳост. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.